abaturani bagira ngo bakacomba batandika gukoresha emikono yabo kutinda ekisharara okusya bwegombora yabo yacategaho yabaretireza gureda zikabahweraho rero na district ekabaha za paipu tutandikana karo omyaka nkikumi nyuma tukatandika n'ekisharara tukubonabona tukwetemera omuhanda tutemera oruhenda twarga ruhenda twahika kutekaho emikindo kwena ngutume turagihe ebihingwa byitu abo kwitwa nk'abacyara kutibentu kwatwo kuzara omucyara remwe kwambuka atera wa boda boda yanga kumwambutya ushanga omukazi yazara omucyaro n'abandi bayime bafa konkeje shaha ntusima with MP amot gezaho ntwara nibagaya abatura butucanjere nibahinga emifureje kugira ngo amizi gatakasyararo mu nkuto gakahendera gacwire za paipu nibagira ngo tine motoka ninga piki eyabire nebasa kuraba hacishareki embona abone yabere yacishara aha tukaba tukwata omuntu kumwambutya yaba ryo mwana bambaza yishomero twakotine primary tumwaha amashomero gakaga distance mpango kuruga ombana mucweko buri muntu wenafuka mugiga ukama kutera buri muntu wena mugiga kuko buri muntu abakuru bona balimikana bekore mutiyabo nk'abantu icyaho fuire kuba kubirundi kubabana n'ubuno muhanda gwo abaturano bagira ngo hatecizube cyo basigiza hacishareki no utagera maramu yo kutaho kandi umunyishenjero wabo Honorable Bright abakwatireho na maramu abwamani yagange kabemba parliament abwatyaka central omukozi w'ebikorwa nagamba hati leka nteke emitwaro 50 yebare bagende basombe maramu ubwa hati motoka nizambuka ziraba hacishareki ecyabatura bari kugira ngo bakabana bakireba nk'ikiroto gasha kwa Philip Murangira